Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa inyo na kurkan sus alam makapmamana sa kalilintad na kadarayo-rayo aginawa. Sabatan dud mambugyan so tari mao kapyaw maanan yan. Saging kaikon mambuay dede na siya na di pililalin ang nagudi kukurmat saging kotwa bubaya na sa Saudi Arabia ada sa lakaw kay Prinsesa Hayati. Sa kate so kalupin sa panada maulambus saranaw na banudatang ka sa sudi ka ayad na miya tabu at tago maras suragaw ka sukumbusutuhan tanoy da kan lambe isatila naguda ka paawing sa kate so pangormata ka na ko Prinsesa Hayati ka o badi kalokalo na o so pagpakalipat sa tang kadalulutian na anda na miya katadam sa kate sa banudatang ka sa sudi sa wassalam. Gira pagagabiya desa de pasawade lobe Napoli pompuan palaoka pagam terasa wasanade si maurane ko de ay pompong ano palay pe ka atanu kono apa kita de manaka so apa agampai denai ai du mangadita inam berangko salau kayang ko ano na di sa
saribong ko waisan dede sinauron aku dan mini ko orang seakaso di tangerai ai du bunawang kau persisa hayat akong kamahal akong karya'y bunasa dede na sinuporang inora ay kaginawan ene ay karasaya sakit ining ring corona na ginawa ko arasay no kanino apa resi saya teka kaya di kapike mandaging akanan detay na magugulat apa risi saya tena yeta aku lagi saya hati ada mana yang beinu dapanganon kita akan dinawa ini kaberakan berasa berapa gunawang kong tayo inuray kiginawa sa arawi din nagawe kasi hindi ka mo asa kaikasendita na na sa taon ay bulawang ka prinsesa atay kaya sa iman
butang mandulun api yagi beti betang de ka berpasungku sa bapasada dekat kaya Yesus kan aka buat namin do na na ta na ko kang ginawa sa atin tadi kita namamba ulay saya aku pagpagnay narong umiyunde na koron de kuma ako hindi aginaawang kalibet na gawulawan na sa dirakan Kalpeki burang-burang bulan lagi kalau pindah maegudang busano ori ibu na saya dengar saat markano sa pamayo baik rano Kadang nakapikir, kadang kakerendeng, kakeribu niladen, kami tamang kabeden, dikabakan di habaw, kunanarano desalan, ilalagsarantian.
Ilawa kambu pembulu gekungkai tayan sasarakan lana sadirainun nadi kode na pagi manan ditakang ginawa ay di do mahalakan sa korakay mahalagan kamalalakaw ako din kapanalanakan din mawatana sa lindig laudi pagiruin adalaw na simberan Dia kamabukore sa ginawang kakanogon kamawatan sa tanggetay Lumaoda ko beden upapano kakubo Malayo-layo gako siya ko din tanay Ako tawan-tawan no nasota Rataon ko latingan Kapakakalasang koron ginawa ko lilangakan nawide kalakan kagiyang ginata ko ay apasinaang ko baka pangurao kanugunolo kay Kuanan dosa obidine kay kasodang kaden kapikili Dengkaden kakerenden ditakang ginawa ya apa yode erido pupengamber sarido inangin na mapaya kaya kataya akan o nga oposo akan mahalakan tiya ang mata ko apayo sa butian dia kang katigeran Pumangwa ko ay deli na adayaan Mapakapilaaw der ano na gusto gagaw Na inodeng kanogon pipikiran ko busa ka buwigidong dakan lasorang buyang mararantara ingat pasaya sa milian na di taon dalirikuran akarorong bikitan taon narinaw mahalagang ipalilalilang ko Ako tawadi din
anak ketambu di taniani tengkang payo de rido pupengam bersarido sini pantanian makaram panas sader desi inono koron Awida pamikiran inukon mahal lagi kasayang kamantong kopay kini dulo na nalakay aki aroma sayakan kiaw dulan lakay nasubuso sa romantang ko kapanagidi lilangakan kauso kaparandegan nasyari gidenakan po sa ginawang kay ti ande manaya ditanian itengka inokon mangaranang kagiasi dinido apayo derido belolo beenia sendu depi makiran de pamikiran raga ora ladeyen kano gongko miasiru ko mambo bulog mende ko bulog mende ko ditakang ginawa kitang belingani ay bulawanakan kaya pikirang ka piti mantamanang ko kini dulo na narakay Pagkabode kalaban kini dulo na narakay di ka din na pagunguan miarati ayako lilangakan para ginaing gering so bubeling sa Saudi malabu soranon orangon sorang kono miso sama kapikir au binatang kaniyambo pupumango ako dili na aladiin Sakasogi dungakan linugaranong koron Singata gagaw koron inuway matroman ay mibulog saranon makapangganatabo kaana di pagayunan naberakan na bakisindila mahalak sira kakisandita kaginati kuraka kapayo deurido amber sarido ginawa kakanogun alamay inaniyan nanaami ko giyan ang kay adi kamalin sa betade ipamagalang akada perano nerakay ay di do bulawang ko mipamagalang akay
so pipikirang kay akin idulo ng koron. Napiyakatiyakan lilangakan miyaw tawatan den ang kagagawi idundo sakay pikirakan lakay karande makan dasi yorotanon arawanan kanogunay kanogun di ka panggulaon kanogun nolo ka bukwana nandusay sa ubede na kay nakon mga lakay lipunang ko kapagudel sa kende ita kang ginawain itabuman pagayon ay di dumahalake ako ilalag sa kanggaling sa mida ka manataw taon na makaampong di ako makatimbang na naino mahalakin miya pamikirakan lumaod ako beden ang katiralindong ako din Miya beloy ng panasa darakay Mamakadeng kaden sa liyasan degetay Kaya may enanian romini buna ko din sa kagatuyo rakasan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na piniatang ko na gupyagi lamang ko sa mapamana o sala makalilintad kapipyagi nawa sa banyo din naman bagyan sa dunia sampai sa alawan na amaw rin. Nagyakon arinarinaw na siya ka na ipilalilang ipapangormata sang kaya bubaya ka na ayad na so hayati akan na aya Siti Aisyah. Siya mi mabu pililalilang ipangormata so kebabayaon na mamamakinag sirano to mangunguda gusto langwan araga. Wana dia mi maswa kiten dengan na koronokan asang ko aswara ganap paniro na so di kang giginawa guniron panapagumana na so kaisa sa bangsa subuso Tuhan tanoy da ka lambe sa tila naguda ka paawig. Sa kataya
saya na pamamakin ganyo pengenyan yung benin ko rabula alamin na isa-isa matanos marayag laging dingyan sa ikondulun-dulunan o pamamakin ganyo sa payakan duda kanarakan so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginawa kong kaamarama idirakan naguwa kong kaganate maidirakan naguwa kong kasimbiya maidirakan ko din akong nakaagiyang ganata ka maidirakan naaya pesinaan ko naami ko uminayong kamaidirakin ang kuran dengan ano-anonan nao bekapa kebimban maidirakan kakelipatan akong kamaidirakan nabebilayan asay walay maidirakan do bulawang ko maidirakan nami atiya alungan maidirakan nada kude nama pamanag maidirakan nasang ko aswarang kay naay dumay dirakan maidirakan nadigit winuwina maidirakan paman miya bimben maidirakan sasay na kay waram beiyong aino kadi pekala maidirakan nadika
deleeken. Inawang kapanaman maidirakeun, naan dekay mariribun maidirakeun, nabeli kaden saya walai maidirakeun, akade kose kade kerau. Katai deming kaping gering mae idirakeun, kada denai katawang kau mae idirakeun, napa ladeng kuki laden mae idirakeun, asai luar salai dekai. Naai didu pilih langkah maidirakeun, naam aku katosan maidirakeun, sotau lade nekarakan maidirakeun, natanto kau nagowepon, napa katolong aku maidirakeun, sapa kesai udah nakan maidirakeun, sarata agina aku maidirakeun, sakit tariko dekain. Kae payo sabut ka maidirakeun, api kataya akan maidirakeun, nagi nawang kapililang maidirakeun, nami arawa kong kaden, kasay yang kamantung ku pamay idirakeun, kading karakan aki sendit maidirakeun, aki pelao deta maidirakeun, kasih kaki sindilan, kadera pakamana tama idirakeun, napimberengi warna mai idirakeun, naberangi salagma idirakeun, kaapayo deridon, napa pengambil sarido si maidirakeun, napa sini patanian maidirakeun,
lude ube maidirake nade denai mia selo oga ka onakasa keti maidirake kadang kau nakasa nangi maidirake nadang kara kenatong kau pa maidirake kau api ya penematoman ay di do pili lang kama idirake nagay natana kung kaden may idirake naaw bebo mini sampai maidiraken nade na piragatan erai no nakakila deui maidirake nago ko buma ribun maidirake nata demeng kakanogun maidirake akade ko se kaden ke elo bagus sekali pati mai idirake kasai ruwe betuman mai idirake nama elen subengunan mai idirake aku kam bebetade ginian kabe aku sakali pati maidirake nisa kaso diku kereu maidirakan naabio mangawata maidirake nade ko kerosimbiin nakagiye lumia audu maidirake nabetaden pageyune maidiraken nama lao data beden maidirake kade tabu mana pegeyun saro umi punaku mambu maidirake sakai gie peribunan maidiraken nabeng kitong belingane maidiraken napa mayo beka arangin
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na tiya kenapa ni atangko na gupya gila mo ang kusyoma at mamanawas salam kalilintad kapi piya ginawa banyo din naman bagiyan na sa dunia sampai sa alongan na amawri. Nagi ko na arin-arinaon na siya kana ipulilalilang ipapangurmata sang kaya bubayakan ada sa lakaw kay hayati akan. Alada siti Asia gia dinasori kuis pantonian rakan na wana di kana maswa mitinding kipagulaulaan na korono kana asang ko aswara ko. To panakaw na sa di kang giginaway gun kaw na ganapan na so kay sa isaw bangsa subusutuhan tanoy da kalambi sa tilago da kapaawing nagiun mabuari na rinaw na siya na ay palilalilang ay papangurmatasang ko to sa rimbara ada mga da arimbara ada tetapa adita din na patataroon kau bamayas sugidungan na marilis surambayong mataga ko na sigid na dilumbu pangasi dilumbu pagangada kaisa sayang ko na sa barungis ko sigid na salaman dito to kormatan ditanto kanugunian. Sa kataya napakandudeng kurkabusos salam kalilintad kapipya ginawa hayat yaken wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inawang kong kaamaraw diling-diling ko wago akong karibo na diling-diling ko sa kasogring akan diling-diling ko dia keng ketegeran bekoboda kala benda lindeling ko sakini dulu nang koron delindeling ko tanian dang deling-deling ko wagi na tang
gigi rawa kambadalin delingko wae pembulu gekung kadelin delingka aku pang itau na gegewe delin delingka pinto asang gebe ayang kaman pikira dalin deling unasau kia genata ka delin deling buso saro mantang delin deleng ka oi de ko kapana agedi eka o so kaparan degen dalin deling ko siari gidenakan dalin delingkon oka ini saya nakong ka dalin delingkon aku berongi sakau segeden mandi toto dalin delingko wako lematan di tantau dalin delingko nana ino kadiri do delin delingko ino saberengko oka beasa kambu i gedung delin delingko oi made kelesuram beyung dalin delingko rantara inga di delin delingko waka pesi samile anan oge i depan mangka dalin delingko sekabu mane gedung delin delingko apa ladeng koki ladan delin delingko wadi kena ketegeran mana pikira dalin delingka nasa kia genata ka dalin delingka nabe kubo dekala bendelin delingka apa mikirakan
Wang kaagering deling ko Olawan sa ginawa ko O kaayang ka man na pikira deling ko Una ami buka di midar deling ko Walagi ko buerawai deling ko Api aku surana nama kapakela ko daling ko Wakana bertatu mala deling ko Pekagira wako deling ko Wa deka mana ibuna Wada kong kasa bepi deling ko Sarapan saderaka deling ka Nama gigi taden deling ka Ona dita se kadawain Daerah paika ilai deling ko Wadi mata usemile deling ko Sami pendolo na iyan deling ko Onana ino kadiri do Okabe aku awari pandi deling ko Wow mi buru deku inga deling ko Sumaran deling ko Ona be ako pasan delan Ami bekan aku marandeng deling ko Pamakalang sedeling kau Ulang anu tanungan deling ko Ona ayang kamana pikir Sayang kamana tong kupa deling ko Sadir kakak ketigeri deling ko Unagawe ide undu deling ka Sekai pikir
gembirakan. Naribu nairibu ng kadaling-daling ko, kaasar kay minilatan diling-diling ka, sa pamayo bikaranawan diling-diling ko, ono tanarang kano, sa pamayo bikaranon. Mga diyo inumay nga di iladin, ay no mga di iladin nurano na kung kagiulayin. Panginating karakin asla kagiyeng ginapakadin, kapinalay na nakadin sa uwaw toangin. So kapin ginatakay na uno tanaranon ono tanarang kuno sa kapipikira koron. Kapag ibulog pain, ako mo lupuwa ulo na gintahin. Sa panggunay ating karakin, ay durin tangay imahin. Pibilang akan nabulawan sa derakin, liwalagay mangkuwa intana madirodin, naadu kay amia iribun, piling ka din sa walain. Gamanay bibiyay layay na ini kay rasayakin. Prinsesa hayati ya pipikirang kain, pemanto na sari na ako mangudia maki iragem. O kau de buau sosa kanain, ya kumain di matain. Bako mapamakade imangari kumili sa kain, makirag masamo kakapiyay yang ali ay nakain. O bilambo sa sadi pagayat, analo mambo
sesata jumaem Aku penginawa itarem Parensiai sahayatiaem Bilang akan nada aku mapamakadem Pangareku isaka ku mangunda makairagem Asagi yunain dini binairam Apinya egi utupain Ipengano nasawau gending mau deh makiragem Parense sahayati asawau kini nayuna kaem Arakato saudiein Inami yatang kededian sadarem Ati yawai tanang kadin Ayurin tang pikiram Yatang kadeki ailaden Nainau nadini dem Tanawaku di nakukan penginawa itaem Karisi sahayati inadiku dia nakapang tunaem Anak asau gina geden Marina ambiyung alom Bilang akan dia itakang ginawa iem Ayata deming kawan narati kerau kaden Nagi yunay tanay kong kaim Apang ginawa itaim Api yagi nandini miyaray wakong kaden Arate sabiarang kuo kaatian demay nayayem Betari mambuaw pandiyay Ao mi buru dako winayadem Nahiyo surapa yang katain Betari pasan dilain Bilang akan ayam inay niyain Itagumana bantog ako kapanginawa itaim Sain ubi ako ribunaim Parisiyay sahayatim Kaya periyay bulan nasuranon na nasisadin Ipakandurangin sagiyay nawang kadinidem Inuba ko reibunay Sasalamara kasambudi Sapal mayubay karanon Onoray ang kunumigiram
ningkarakeun Prinsesa Hayati malalau ngakau mambu pemikirakeun hidup berimal sabar kewatan angkapeman harati sawang aku kegenatan sawadai biara wakung kader minatan akung kader narati kerang kader kesono din kapemen romandi ditorogen di rupa-rupen kapipikiran kalian genatakan pesinar anggur paon anak do kanogong kau na pengani ko sahurinau awan kebentayan makuran diri dato dawan sakina wako bangpa kali pati kadulun tapi apa na beto ma ini diku ketimbang orai diku kena bulawan na prinsesa Hayati kana bo salah aduka sakenae pangude pinderide tapi apa nda beto pirire wade kau na pelaut kaya si sana sa pikir sebelum ia rewada kiri mano kang gari sarato kapelo lagu sana ini mangko sagi nama kaya no hai mari na kalamitakan kau mangku kata demam prinsesa Hayati yari bunarakon dina yari dosa Makasih kau idul aku Saurat ginawa kau
Kababayo sinong kadena idulakan Rumurundin ako doon Nagiyang ginawa tanoding ka iduba imasabun makang kiring ako lamita ka Inadaw pitimal taman na kuwawa diya kerawa Kapapapasagod Deberak sabar Mangudi pindiri kau lamiyay takal tagan kabende sana korai tunggu kaya petude taina waka ko ulami tagan kaino sa usakina mata na idulakan Dewa dia kompai Yarain ko urkan Prinsesa hati Dia kena keran Nau bakat tarintiki mata idegan Aku karesai nadi lado kola miyay taguan apa yung akong kaun na mamudapin diri kasirisi kairan sa sumuray nama parinding akong kaidulagan kau bekai seriki dia ulai nagudidam kolipo sanu bero kapasai nu begi kupaya kau kita belawag buang sagesa inau bapa di perkara parisi sahayate kau wakapatai idulakan tapi aku mialah mangudapin diri Nyarawa kong kabugina tanah kong suka kerawa ka kulan taban sakap beribuna kena tak idegan bahana sabak kurang ka sudi ku bekas dapat sehayati ia berakan berasa bepanisana kakatudin soka patai soka duwengaran nani dalaku saru ribu nang kamu pamayo bikara nonurang kono mano nonurang kono maino
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadia kung pumanari-nari na akan nadia akan dipilih lang sangkot to abubayakan Princess Hayati. Kakagya pantong yan kau panimbang ko na amin umbo so manorinaw na dalagan o suara. Makapanggula lang ko na sa bunyi-bunyi na arano-rano. Maka ukit sama na maranoso. So ano na Princess Hayati ayadin Sofia Katumataya. Orang wabansan yan ako patapi agadilan sa kati Princess Hayati na titangkan kabunyo sudi. Salam. Sana gede
sapa demang kode kang ginawangi kudun dun soran dengai kenaka kegenata nak kena satam birai ngedetain nan nak konde